Kulumak, Lishabile Silika kwa Jesucristo, Hoxtzibaon, San Juan. Chirichikain ko oli Jesús humpak ali Palau re Galilea, Tiberias ahkuina yeman kre di Palawaan. Utna bali tenamit ke taqen kresh banak na kerilak lishnin qalru etalil kilakshbanuri kine bityakh. Tohanak kitaqek li Jesús chirutzur utkik ohlak aran rochbene lishsolom tanachok chak li Pascua lishnin la judi nakishtaksidir lo ba li Jesús kirile likila tenamit yoke pichal krikin utkishire la Felipe. Bartolo Pokwa, rete kwa emay. Kishayin chalresh chalbalrish shbanak aknashnaw chius arutish banu kichak la Felipe. La haikal tumin chikwa inkata tsaklok renaktetsak bayak chishumhun qaleb. Tohanakure bishsolom alah Andrés ritzen la Simón Pedro kishcherre. Wana rin hun li al kwa ho shkwa utkwib shkar. Aban kata shak tishbana in rerik iletenamit. Kishchele Jesús. Yo makep chilang litenamit. Aholi rashpim salinaje jaan, que ilang epiquin cuanque tana o bakmil, tohanak li Jesús kishap epikwa, kichushin ut kishheki re likoh koke aran, o kanakui kishpanuri kine likar, kishkere hokial likerach, nak ke kohlak chor kishkere bistolo. Shokomak lirela likwa, renak maka tatsehman. Que shok ut kish no hopresi kap la hut chakat unesrela li o chikwa li keshkwa nak ebitenamit ke ril fishnimal etalil kishpano li Jesús keshche relik chikyal nak ain li profet li tento ta kulung sarujoni au li Jesús kishkere tal nak chalke bre chishkampal re teshke shokh akwabeh o kanak ki elilik wichik salitzur chhunes Ratin likakwa
Hispano, Aqua, Jesus, such a baby boy,